Whakaala whalahi atu ko Los Angeles o ne holo si hane he tūru do wala tala tutupu ke lata ia moe a whewhenei. Whakamua, koe hokotaki hanga au ia ke tau kumikumianga ke whahinga hua malolo sino he motu ko tuku atu tuai ke whanua ke pule he whaita puka mole. Mai ke aia PCA News ke maua e langaki he hokotaki mahuinga nei mai amanaki ke whakapuloa atuai ke he tau wala tala he whaita punei e whalu he tau matapatu manatu ne maua ke he kumikumianga nei. Kua whalawhala mai he hokotaki nei e whalu he tau mena walata ke mai longa ki ai, tunga i takitaki anga he whahinga hua malolo sino, mo e tau whakakoanga ngahua. Tau whakaholoanga ngahua mo e tau tangata he motu mo e tau whahinga ianga mo e whalu a matakau. Longa ta manatu ko whakakise ke he hokotaki nei, si pihia fōke te puleanga atu ke he whakatuwhono ke whaitau seanga ki ai. Hanei Esther Bavihi me te walatala ia. Koe hokotaki ne whakahingoa koe Performance Improvement Framework Assessment Report ke he whahinga hua malolo sino, ne pota mo ngā hua ki ai e taha matakau mai i New Zealand ne whahingoa ko te Pōtoko Ora Akiwa. Mo e takitaki ai he pulotu ko Professor Sir Colin Tukuitonga. Koe tau kumikumianga nei ne whakahoko ai he tau mahina ha me ke mahina uni he tau nei. Loa mo e longa i tau manatu ko whakakise mai ke he hokotaki nei, tō nāka i whakaingasia atu ke he walatala nei, kai tō lali ke whakakuku. Pehe mai e hokotaki ko e kisia maali e manako he tau takitaki he motu ke whakamalolo mo e whakamitaki e tau whakaholoanga ngahua he whahinga hua malolo sino. Mitaki e whaurua mana, tunga e tau huki pui pui ngangao, mo e tau ataina he tau tangata ke o atu ke he whale ngangao. Kai semo ai e tau whakaholoanga ngahua kua lata ke he whahi leweki nefo, whahi ke lata mo e tau manamana, mo e tau mamatua fuakau, sipihia ke he whahi malolo he tau manamana tangata, mo e tau specialist care services. Ki sia ke he hokotaki e mahuinga ke he tau whenga ianga he whahinga hoa malolo sino, mo e whalu he tau matakau i whawhotunga e SPC, WHO, mo e Penina Trust. Kai ki sia fōki e nāka i holomitaki he tau matutakianga mo e tau whalingangao he motu ko New Zealand. Mai longa ke he hokotaki e tau manatu whakakise he tau tangata he motu, hanga uia ke he tau puhalanga hua mo e matutakianga mo e tau whalingangao i New Zealand kua lata ke whakamalolo. Pehe e hokotaki nākai mitaki lahi e tau whakaholoanga ke lata mo i tau Medivac, mo i kua lata ke whai patanga tupe kehe ke lata mo i tau Medivac. Ki sia fōki ke he hokotaki, koe nākai lahi e tau tupe whakamole he whakatuwhono ke he whahinga hoa malolo sino, ke whakatai ke he whalu he tau motu he lalolangi. Pehe fōki e hokotaki, koe nākai fia e tau tangata ngahua ke whahinga hoa nei, mo e nākai tokalonga fōki e tau whanau fuata ne manako ki ngahua ke he whahe ngahua malolo sino. Mai longa ke hokotaki e tau tangata ngahua, ko ngahua whakamooli mo e whai whakakoanga ke he whalu tau motu kehe. Mai longa fōki ke he hokotaki e whalu he tau mana ko lole ke whahi ngahua, tunga e toko ngā hoa he tau tangata ngahua mo e nākai fia lau tūlu. Ki sia fōki e lole ke he tau puhala ngahua mo e whalu he tau whiwhirianga nākai tatai. Mai longa fōki ke hokotaki, ko e pese e kisia e malikisi he tau tupe whakamole ke whahi ngahua, kai nākai whai whakatokanga ngahua pauaki ke lata mo tau tupe whakamole he whahi ngahua malolo sino. Tō matutaki atu ke tau walatala hea whia whituloto e whakaosianga ke he hokotaki nei. Koe hokotaki nei, ko amana kia e ke tūtala kia e tau lilifu he whono ke pule he tau ngā hui mua. Koe ngā romantic heart disease, tā he tau ngā ne mua atu e lahi ke tau whānau he motu. Pihia he talahau mai he uruwha tonu he whahinga hua malolo sino ko Minerva i ki mau. Koe tūrungo fulu e tau whanau koe loa ko maua he ngā romantic fever he tau mangaho nei. Koe mena ia kua kumi atua e te hamatakau mai he wharinga ngāo Middle Moa i New Zealand ke o mai ke sivi e tau whanau he motu nei he tau atu tau hongo fulu ke hongo fumalema e tau tau mui. Pehe mai e te kitaki whahinga hua malolo sino, koe mena mahuinga ke kumikumi ke iloa e tau numela, ke kamata tului hako ngangau nei, kanaka i tului, mai ke moua e tau ngangau mua atu ke lea ke tau ase he tau whanau. Mai ke ke tutala mai taha he tau e ke kawhanga au ia ke tau sivianga kua whakawhita kia i he whaetapu nei. Pehe mai e ke kawho koe ngangau rheumatic fever, kamata he moko strep,
ka moua he mamahe ka kia. Kanaka i tului, to maeki ke totolo, ke tau hoko ke he ase, simoa e to ngangau uka. Mai longa foki ke he tau e ke kafo i tuanga he ngangau nei, whalauia lahi ke he tau whanau he tau motu e Pasifika mo e tau Māori. Hane whai kumikumi foki ki ai, ko e hāne pihia ai, kai mitaki ke tau se tau sivianga. Mai loa e tau pipuianga ke moua e tau tuluianga ke ua lahi e ngangau, ka lahi mo e fuata e tama. Ka whaihuhua ngau ke ngangau romantic fever, kumi atu ke whainga hua malolo sino. Kwa mana ke whono ke pule ke liu whono foki ke he māmea hoa pungi, ha kona kai whakau si e whakaoloanga whono he whahita puka mole. Ua e mata whakatu whono kua whakamori he whono ke pule, mo eke ei mo whakatu whono tohi he motu. Koe whakatu whono he whakahui e tau walatahi, mo ua munui na Niue ua awhi uofu malima, mai whakatu whono mai whakangahua anga he tau tuku hau, ua awhi uofu malima. Whakatu whono kua whakahui mai tuku hau, he tau tupe mo ua awhi uofu malima, whakatu whono whakalata lata kua whakahui mai tuku hau, he tau koloa tamai, ua awhi uofu malima. Whakatu whono kua whakahui mai tuku hau, whano whenonga ua awhi uofu malima. Tōliu e whono ke pule ke whakahoko e pungi, ke whakakatoa toa e pepa whakaholoanga whono. Koe whono whakahikoa nei ke lata ia, mai whono nei kua mamuna ke whakahoko ai, ke ahong fulmawhito he mahina te semo. Ko e tahe pulotu ko ia ko Dr. Amio i ki hele, ko ia ke he motu ke he mangaho nei, ke tau se taha kumikumianga mo e tūtala ke he tau taki, he whainga hua malolo sino, mo e tau tangata he motu. Hangau ia ke tau puhala fōu ke whakamuka e tau puhala moua mo e whakawhānau ke tau pepa ke whakangahanga mitaki e tau mumui, malolo sino he tau tangata Pasifika mo e tau tangata Niue. You may not be confident. Tutala ai mo Dr. Amio i ki hele he pungi nei. Mo pehea ia, mitake a Niue he whai ICT Strategic Plan, ke hoko atu ke tau uawhi me tūrungu furu, mo e mahino ke tuhi wakai nei e manako hani we ke whai whakaholoanga ke lata me whahinga hua malolo sino. Ke whakamukamuka he tau puhala uta whano he tau pepa he tau pisini, mai longala he tau tangata Niue ne whaha atu ke he motu ko Nisilani ke tau e ke kafo iei. Koe mena ia, ko mitaki lahi ke whai maamaanga e tau mamatua, ke whalu he tau te ke nora fōu nei, ke whakamukamuka mo le wekia ke tau pepa, mo e tau hokotaki mai he tau e ke kafo ke aua ngalo. Pehea Dr. Amio, ko heana anofo mai ke motu ko tutala ia me whalu he tau matua he motu, tau whaata me tau taki fōki he whakatu whono, mo e whahenga ua malolo sino. Ko e tau puhala mitaki anei, ke whakahangahanga mitaki, mo e langmatai ke uta whiutaki e tau pepa he tau tangata ngangau mo e he motu ko Niue, mo e motu ko Nisilani. Ko e whahe tau puka male ne pā e tau aonga, ko e o whanga tolo puru, mo e aonga whakamahani ko e ECE, he whahe tapu nei, ha ko e ngangau mata motu, hand, foot and mouth disease. Ko whahe tau puka male ne whakamori he uru whakatonu, he whahe whakaako ko Mrs. Natasha Tawaka, ke PCA News e hata kianga, ko maua mai he uru whakatonu he whahenga hua malolo sino. Ke pā e tau aonga nei, ha ko e tau nungumela, he tau whanau ni mo e tau ngangau pikisia lai nei. Mai longa kua liu e tau aonga tā whoki he māma he aho nei. Pehe mai ulu whakatonu ko Natasha Tawaka, tū mau e tau aonga ke ngahua me whahenga hua malolo sino, ke muitua ke he tau hatakianga, ha koe tau ngangau mawhisia nei ke pikisia. Koe taha e tau whakaholoanga, kua lewa e tau use mo e whakahoko he tau osi, koe ka ianga mena ke lata ia me tau mamatua pe nina he motu, koe tau whakaholoanga nei he lotu katolika he motu, ke uina atu e tau tupuna he motu, ke taka ianga mena ke lata me tau fia, to hoko eklesimasi. Ko e tau ke tūrungu whumawhaa ki anei he tau use tau whakaholoanga nei. Mai ki a PCA News ke watu ke ta paki e whalu he tau ata nei, mo e tūtala he tau mamatua he māma he au nei. Ko Yesu ia kuautake. Ko tau whakaholoanga nei ne tāmata e pātele ko ia ko Father Clover he lotu katolika, tūrungu whumawhaa e tau kua mole.
Ko tau mga honei, ko matutaki ai Mrs. Christine Hipa, mo Mrs. Ngā Tūtuku Tama, mo ai halaua a matakau e tau whakaholoanga ke whakawhiawhia e tau tupuna he motu. Tausi anga nini, tausi he lotu katolika ke whakawhiawhia ke tau matua tupuna he motu. Nā kai koe tausi hako e tau matua fuakau, ka koe tausi hako ha matulu a whakaue. Whakaue ke he tau longa kwa lukuluku mai lau tulu e motu nei ko Niue. Halo tolo tonga hua mai wahaia si hoko mai rāne. Si manatu fuki matulu e pātele ko Father Glover. Ko ia ne tā mata i ngaua ni. Hoko mai ki ne he tau taha hiwa taha. Si tau se ia tau matanga hua oko tonga siapa. Si hoko mea ke mga whakahiku ko tau se ia e pāti ke whakawhiawhia ke tau mamatua pehenina e mutu. Si koe tau nei ko tu e tolu mufu ma whae tau. He tau se he lotu katolika e matanga hua nei ke lata e me tau tupuna e mutu. Si koe mina ia au e tu lau ke tau momo ia e tau mamatua tau tolu ne whiaki mai he wahaia si hoko mai ke mga nei. Ko mga hoki whileweia mo i whiawhia o loa e tau mamatua he motu. Longa tau moe mise mo tolu ne ko manako ke tau usi ke lata me tau mamatua. He i loa ai mai longa, nā kai whalumatua hako mai he mtaulu tau, hako mai ke matahiku tau he pāti kua nā kai tu e kisia lo tolu. Manako lahi mo tolu ke whai tau si anga pehe whoki, ke lata mo e lotonga tau. Ke whakawhiawhia ke tau mamatua ka eke ke nā kai hohoko lo tolu ke matahiku tau. Ka kua pihia ni e semuse moe tau tupe, si nā kai maeke ai mo tolu ke whakamoli e tau moe misi ia mo tolu ke ai. Tuku atu tau ui whakamunuina ke tau mamatua tupuna he motu, mo lau tūru kua kau whakalataha ke tau si ai e tau whiawhia pehe nei. Manako ke tuku atu tau whakamunuina, whakakirisimasi, lata he me tau mga whaaosi motu nei ko Niue, kia muhu koloa amtulu me monuina e tau amamna ki anga, kai whakalahi tau mena humelie me tau kai lolo ke lata he me aha kirisimasi, haka whakamanatuanga tau tulu he tau tulu iki ko Yesu Kiriso, ko whanau mai ke lata he mo tau tulu he laulangi nei. Pia whoki he tau whao, monuina mai mawhala whoki tau whao ni kua hanga o tuki ai. Amana ki kua tūmau e tau malolo sino he tau mamatua pehenina he motu, mai alo tūlu e tau whiawhia kirisimasi ke lata i me mamehau nei. Si pehe nā hatu tūru tō walatala tutupu, ke lata i me a whewhi nei, o sana suni hola nei ko mawehe atu, o no wha me munuine pō.